ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District kepada perlong sisin citayo ha ke sisa jan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjai tiukom hikai ha ke liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal kikena akibat news nam senang kila banwan pentebit ha ke music school bat om dan jinge na ke mentai ke larang baru banwan pentebit ha ke music school. Sembut Menteri Rangba ke Jelau ba perstenten song ne ke singi balang habakeran hagilat patai kubor ulong ba sarkar ke lebetha ye ke tenat pulit bahkan pentikena ba ke jengkai yutu yau doyong ke diban sange no sisendon hapo ke jelah ulong ru baladon mano-mano ki bakit doyong bi an kin sya kurup bat sya pengat hagi kendon an kumen syukudew kendiat bah ke singi baar ka ying ka siri Meghalaya High Court kalong ba ke jing bomla bantelasi ye ke kali ke bakit pelat put ka kedo syak sarkar jelah kum ka mamla ha ke jing ti bet khayitu yau doyong ka bala kelalong ka jing bom burom lane ka jing bom nyukor ya gi hukum jong ka ying ka siri Supreme Court ha ba syong bisarpat ya ka PIL ka division bench kalong ba kidon bon ki kam ki baidai bat ka jing khayitu yau doyong kum ka jing bomla jong sarkar bantela kam ye ki kali bakit pelat put bat kiwe-kiwe kane baru ke tahu syak sarkar jelah kum ke badan bentalang ha ke jingti bian bat khayi yau doyong bian ke balong ru ke jingbom khankor ya go hukum balpenmi da ke ying ke siri Supreme Court. We already asked to stop whoever carrying illegal coal they'll be seized and then they'll be charged. That is my stand, very clear. Thank you. Sarkar no ay po niya ta kerajaan pansaya politik hidup sekolah tarik mentau benar pada sekolah di Ukraine. Kaya status pemerintah atau laras. Ya kan epi Deputy CM jom in charge juga urban affairs ini kan. Tambalong ngingila pentingna bagi kuat ban pendep ya kan rekam. Begin show meeting badka bagi ini di HPC lah menurut hapo jom ini. Nah tambalong mentangi dari budkam saban perkara ya kan di G20 tinggal budkam lut boro-boro. Once by Deputy CM page urban affairs in one. Then aku bisa bu ya pasti dan ini nak kementar ingin batai susu ya ketika stand jom dari government but kumjuk ru ban skap nak ke ke begitu ban. Sorry, I really don't know yet because the communication has to be sent to urban affairs department. So I don't know yet till this moment whether they already communicated or not.